assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande. Windande men wattore 11. ni wino on noon pular ummorto ko banggue men nano faya banggue men ñaamo. Wadde alkule ɗe ganduɗa ko laaɓɗe ɗen masirte kala ko masete ko e 5. mi wino on noon wodi tan ko mawɗe e tokose. so ɗe ngala kadi alkulal jangata, aɗa mbiya noon laaɓɗe daɓɓe e laaɓɗe durtaɗe, walla mbiya masɗe daɓɓe e masɗe pooɗoje ne wiye noon. Bisimillah janggen. A mawɗo, e mawɗo, I mawɗo, O mawɗo, U mawɗo. A tokoso, E tokoso, I tokoso, O tokoso, U tokoso. Garana polle mum. A, E, I, O, U. ɗum ɗo wiyete masɗe pular ko 5 tan ɗo ɗe kaaɗi. mi hollima mawɗe ɗe tokosil e ko fooɗi ko ɗo haaɗi. alkulal ngal wiyete ko le mawɗo, ɓe mbiya la, ɓe mbiya le. La walla le ko nanɗa hen fof tan jangu jahaju ma. Le le mawɗo e tokoso nanɗon ko ɗo haaɗi. alkulal kala watan ko mangal e tokosal ari ardi. jonon masen la, le, li, lo, lu. ngara pooɗa la, le, li, lo, lu. ɗon timmi. garana hakkunde al, el, il, ol, ol. ngara pooɗa al, el, il, ol, ol. ɗon timmi. jipoles mbiya lal, lel, lil, lol, lol. ngara pooɗa laal, leel, liil, lool, lool. alkulal ma le gasi. so gasi kala ɗo le winda masa a janngani andu ngal ɗo ma alluwal woni ɗiggani. ɗo tongan mami ko jangete e le ko ni foti ari ardi. mbasa woɗɗinde haqqille ma o. ngal tan toppita mbawa ngal, walla ƴeewa bawɗo ngal ɓalloɗa sara makko o holluma ngal ha mbawa ngal ɗigginagal, mbattagal jangude, mbattagal windude, a serti e ɗe ɗo majjere. bisimillah janggen. A mawɗo, E mawɗo, I mawɗo, O mawɗo, U mawɗo. A tokoso, E tokoso, I tokoso, O tokoso, U tokoso. ngara pooɗen a, E, I, O, U. timmi masɗe ma. alkulal ma le mangal, le tokosal. ngara masen la, le, li, lo, lu. ngara pooɗen la, le, li, lo, lu. hakkunde al, el, il, ol,
ol ngara pooɗen al el il ol ol jippo les lal lel lil lol lol ngara pooɗen laal leel liil lool lool timmi. ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga. a hoolaki hoorema ƴeew camorɗomo ɗakkoɗa sara makko o holluma ha jiita lawol. aɗa yabana walluma noddu en 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggira saggere ma. a saggani ko ɗum jinmi. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen. o ko musidɗo mon almudo mon giɗo mon saabu Allah yaya li kawla Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama wassalam.